geçen asrımızın büyük alimleri, büyük alimi Üstad Said Havva'nın oğlu aramızdadır. İnşallah onun ve Ebu Havs hocamızın yorumlarıyla İslam Alemi ve Müslümanlar adlı konferansımızı dinleyeceğiz. Elif Lam Ra Tilke ayatul kitabil mubin. إخواني وأخواتي، استمرارا للحديث عن هموم العالم الإسلامي والأمة الإسلامية، أرى أن الأمة تتعرض لهجمة لا تقل ربما عن الهجمة أو الحرب التي تدار بالدبابات والصواريخ. Evet, İslam ümmetinin bir saldırıya maruz kaldığını, işte gördüğünüz gibi tanklarla, toplarla, tüfeklerle bir saldırıya maruz kaldığını görmekteyiz. هذه الهجمة هي نوع من التشويش والتشويه الفكري والعقدي حتى لفكر وعقيدة المسلمين. Aslında bu saldırı İslam akidesine ve Müslümanların düşünce ve fikirlerine yapılan bir saldırıdır. وربما يراد من هذا تشويه وإساءة العلاقة ما بين المسلمين والشعوب الأخرى. Bu saldırılardan hedef yine Müslümanlarla diğer halkların arasındaki ilişkileri kötülemek ve kötü göstermek içindir. ولعل ما يجري في سوريا اليوم هو نموذج عن هذه الحرب أو هذه الهجمة على الأمة الإسلامية وفكرها وعقيدتها. Bugün Suriye'de cereyan eden ve bir bölüm aslında bütün İslam ümmeti üzerine cereyan eden olay budur. أقول إخواني وأخواتي، نشأ بالتزامن مع هذه الثورات التي نشأت في العالم العربي أمر آخر لا يقل خطرا عن إجرام هؤلاء المجرمين والطغاة. Bu ayaklanmalarla beraber başka bir durum daha ortaya çıkmıştır İslam aleminde. Şu anda yaşananlardan çok da azımsanmayacak kadar tehlikeli bir durum daha meydana gelmiştir. تصدى أو تصدر في الواجهة أناس لا يحملون العلم أو لا يحملون علم الراسخين، وصاروا يفتون ويقدمون للأمة أفكار بل وعقائد منحرفة عن دين الأمة وعقيدتها وفقهها. Tam da bu zamanda bir takım insanlar ortaya çıktılar. İlimden yoksun, hani köklü ilimden yoksun bir takım insanlar ortaya çıktılar. Fetva vermeye başladılar bir takım meselelerde. Fakat ümmete zarar verecek, ümmetin akidesine, ümmetin düşüncesine zarar verecek bir takım konularda. ولتوضيح ذلك أتناول جانبا مما يمكن أن نسميه إشكاليات العلاقة مع الآخر. Şunu söylememiz gerekir. Şunun üzerinde durmaya çalışalım. Başkalarıyla ilişkilerimizin nasıl olması gerektiği. Malumunuz bizim Suriye'de bir takım insanlar çıktılar. Bir cemaat türedi. Öyle ki bir devlet kurdular ve kendilerine hilafetlerini ilan ettiler. هذه الدولة المزعومة أو الخلافة وقد بين العلماء أنها باطلة قامت على فكر منحرف. Bu devletçik ve hilafet aslında bütün alimlerin de batıl olduğunu söylediği bu hilafet. والدليل على ذلك ما سنذكره الآن من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أشارت إلى هذا الواقع الذي نعيش. Yaşadığımız olaylara işaret eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle buna biraz izahat getirmeye çalışacağız. اجتهادات في قضايا من الأصول أو القضايا الكبرى، واجتهادات في قضايا فرعية أو جزئية. Yani içtihadi meselelerde aramızda farklılıklar olabilir. Allah Teala يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Yani Allah Musa'ya, İsa'ya ve saydığı peygamberlere meşru kılmış olduğu şeyi sizin için de meşru kılmıştır. En sonunda da وَلَا تَتَفَرَّقُوا, ayrılmayınız, iftiraka düşmeyiniz buyuruyor. Düşmanlarınız ve bu dinin, İslam dininin düşmanları da bunu bir fırsat bilerek bunları kullanıyorlar. كيف نخرج من هذا الإشكال أو الإشكالية الكبيرة؟ Bu problemden nasıl kurtuluruz? الله سبحانه وتعالى أرشدنا وبين لنا Allah Celle Celaluhu bunu bize irşad etmiş ve açıklamıştır. هناك طريقتان في التعامل مع القضايا الكبرى. Büyük problemlere karşı çözüm noktasında iki yol vardır. التي سماها الله تعالى في القرآن باسم أو بعنوان الأمن والخوف. Allah Celle Celaluhu bu iki metodu Kur'an-ı Kerim'de korku ve güven olarak ifade ediyor. وأشار إلى طريقة الكافرين في التعامل معها. Kafirlerle olan ilişkideki yola işaret ediyor Allah Celle Celaluhu. وأشار إلى الطريقة التي يجب أن يتعامل معها أو بها المسلمون. Müslümanların onlarla diyaloğuna işaret ediyor Allah Celle Celaluhu. نرجع. Allah Celle Celaluhu bu kurala, bu prensibe geri dönmemizi istiyor. في القضايا الخطيرة والكبيرة قضايا الأمن والسلم قضايا الحرب قضايا السياسة والحكم الله تعالى يريدنا أن نعود فيها إلى أهل الاجتهاد والاستنباط. Yani savaş, barış, bu tür meselelerle ilgili Allah Celle Celaluhu bizi içtihat ehli olan insanlara başvurmamızı istiyor. وهؤلاء هم العلماء الربانيون. İşte bunlar da Rabbani alimlerdir. Onlardan bilgi edineceğimiz kimseler Rabbani alimlerdir. وهؤلاء هم الراسخون في العلم. Bunlar ilimde derinleşmiş kök sahibi insanlardır. ولا ينبغي أن يتكلم في هذه القضايا الخطيرة Bu tehlikeli mevzuda konuşmaması lazım. كل صغير أو كبير Büyük küçük hiç kimsenin وكل من يدعي العلم ilim sahibi olduğunu iddia eden hiç kimsenin. ولم يتلقى العلم عن أهله. Fakat ilim sahibi olduğunu iddia ediyor fakat ilmi ehlinden almamış. هذه النتيجة التي وصلنا إليها في سوريا كمثال الآن. Şu anda Suriye'de ulaşmış olduğumuz bu mesele işte buna bir örnektir. أن كثيرا ممن لا يعرفون أو لا يعرف انتمائهم للعلم وليسوا من العلماء الراسخين وليسوا من علماء البلاد أفتوا بهذه الفتاوى التي انتهت إلى تكفير الناس وقتالهم. İşte Suriye'de gerçek ilme sahip olmayan insanların tekfir edilmesi konusunda fetva vermişlerdir. Bu rahmet ümmetidir, adalet ümmetidir ve beşeriyete en güzel medeniyeti sunacak olan ümmet bu ümmettir. وبهذا كانت هذه الأمة أمة القيادة والريادة والسيادة في العالم. Ve bu yönüyle de bu ümmet öncü bir ümmet olmuştur. أيها الإخوة الأحبة، ومن هنا أقول إن هموم المسلمين في المشارق والمغارب واحدة. Buradan hareketle şunu söylüyoruz ki doğuda ve batıda bu ümmetin problemleri birdir. قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ümmeti tanımlarken bu ümmet bir bedenin azaları gibidirler. ومن هنا أيها الإخوة الأحبة الأعزاء، أيها الحضور الكرام، أقول إن الجرح الذي يصيب هذه الأمة في أي قطر من أقطارها أو مصر من أمصارها هو جرح يصيب هذه الأمة في جميع أمصارها. Yine bu hadis ışığında şunu görüyoruz ve şunu söyleyebiliriz ki bu ümmetin herhangi bir
uzvuna, herhangi bir unsuruna, bir parçasına bir yara değdiği zaman bu bütün ümmete değmiş gibidir. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك معسرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شافيته فلا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين